Mhm. Sanibona emakhaya, uXolisi lo okhulumayo from Bugasi Culture TV na. Namhlanje nje sizokhuluma ngani? Sizokhuluma ngesizolo ukuthi ngoba izolo sayibona ukuthi abantu abaningi benza ukuba active yabo. Lana ngihamba nobani? Ngihamba noSiphola. Ngoba bingene lapho Siphola. Ula bafethu lana niphethe uSiphola kaMkwena bafethu sithi sizonixwayisa nje ngezolo ukuthi izolo ikhamba kanjani isibani nani mara senibizwa ngayo umfowethu la. Yeah, so la mfethu yazini ngamalo umbuzo nje ombalwa because nginokubona mana abantu abaningi nababhemi izolo baba active and ngibona especially ama celebrity so yabo ayebhema vele and ziyabashaya yabo and umuntu akhona ayebhema sis uba active ngani indlela musi lo muntu lo but angabhemanga man like ngathi like uyavilapha yabo lento le akabi man so akabi like active yabo because ngibona amajita amaningi vele once nje angabhema uzobona nje mhlawumbe ahleli igroup ayakhuluma yayibona into le yaqala mhlawumbe omunye uPatrice Ngoma omunye uza nebeats nje bahlezi nje ba-active abantu lo so wena ngikuza nangingezwa ngaso mhlawumbe ungangichazela kabanzi ngezolo ukuthi kahle hle izoli abantu bese bayithanda iyenzani kahle izolo yini into lapha kuzo because into engifuna ukwazi yini into lapha kuzona Wena njengoba usho wena Brian yabona. yeah Wena uyibeka straight Brian yabona umjida mfethu angabhema izolo. Uba nomdlandla ngithola uba namandla ngithola naye angawazi ukuthi wathathaphi and lento le ayenzayo uyazitshela ngenhliziyo ukuthi azini lento le ngiyayenza because of ngiyanqanya Brian ngithola isuka from enhlizweni ngithola and umuntu akhona into nakayenza akayijaha ithathela isikhathi azibhemela izolo yakhe azishayela into yakhe nje clean yabo izolo Brian kahle ifuna umuntu onomqondo ngithola izokhona ukuthi manje iguide nawe ngiyabamba okay ingakho most of the time abantu futhi mhlambe umuntu like ubhemile yabo lokho like umuntu nakademile so uma nifila umqondo labantu umqondo wabo vele uba fast and quick into nangabe bayifuna bayi like bahlanganisa something abhemizo lokuqala bese then umqondo nje ushisho ngoba yazi ngibona ngani ukuthi ngikhuluma lawo magama la akhumbule lesikhathi manje ngivashela amanye amajida wami lethe mase yabo abura I understand amajida wami lawa yabo ngibavakashele bona yabo ba business lapha eRomini ba business ngama beats yabo lama beats ayabahlula yabo omunye ovela ushaya ivocal yabona musi le beats lo munye lo evocal ubhizi uzama ukulo ayakuhambi kahle lo beats man bathi walizama ibeats alihlangana lo evocal wenza nomqondo lokuthi bafo sambe sothini sona angichichichi umuntu sekabuya kuyanesona bashaya kuza nebheli one upstairs bashaya baphuza ibheli one bathi zolo zabashaya bathina phuma lapha yanga phuma enye hit so vele lapho ngizonde kahle nale mfundo kunalento le yangithole ukwenzayo ukuthi manje wena usitshela ukuthi yazini mina lento le ngiyayenza Brian uyangithola and angeke uzovilaphi uzozinika kahle nje isikhathi sakho shaya into yakho iziphele kube grand uyangithola kube mnandi uyangithola vele nje gayi umdlandla right into nothi uyayenza ngiyakubamba lapha ngiyakubamba lapha into esingayipromote i-one no drugs asipromote no drugs and now sisentwana esikolo ukhethi sithi no yabo but ekugcineni Brian nalama artist lawa adla ama drugs most of the time ama artist adla ama drugs because of ngibona nalabo abanye naba perform badla lezi zinto lezi because of performer ubusuku bonke uyangithola umunye udla iCrystal fruit angalali ababi namandlo like ababi nobudoctor special doctor because most of the time ngathi ababi no special doctor ngakho lezi maybe we treat bese kuza ke umuntu unganamali ungananex bese kuphela ama celebrity agcina sikazinyawo sikahlanya abakhona ukuyitreat futhi kahle hle vele ubhemi kahle ubhema lokho ama drugs kuyingozi but lokwentango khona singangeke sikubale kakhulu yabo because ngiyabona vele abantu abaningi nangathi suku sebaqala ngathi bayakuphasisa fana nomjito usafunda isigele uyangithola ekseni ushaya one joint uyobhema kahle ijoint lakhe uyangithola bhema kahle ijoint lakhe nakasefika esigele hayi homework yakho ushayile yokinti grade usmart net manje udaya kalaleli
mere mina kamtshela uDaya kalaleli mara yena umuntu right ngithola ngiyakubamba lapho ngidala ngiyakubamba lapho hayi kuhle mina into engiyithanda engizoyigcwayisa nje kubantwana abasesebancane hlukanani nokuthanda izinto hlukanani because into engayithandanga yazi nini bengithi like ngibuye eSpanini ngiyashayiswa ngibona angithula umntana ononga 10 years na phamisa inkawuzo yazi ngavele ngaphila kanjani so ngithanda ukuthi la emakhaya ngabazali khe nibheke manje ingane ezisafunda ukuthi asibhemi nani yayibona impela khe nikhuze manje ingane ngoba ingane ezenza manje ziyabhema umntwana omncane 10 years akafika ngivini sesekondari lo muntu sekaphethe igwayi yabo and into engiyibonayo abantu abaningi le bayibona ngathi like i-very fishy nokubhema because most of the time abantu bahlile ubhuti babo bahlile emandeni bayaphafuza nabo bathi as-doctor style yabo so mina ngithanda ukugayisa ukuthi abazali bayenze babheke labantwana babo ukuthi yazini ababhema babanuki nje nalazendlela ngoba lento le kubuhlungu yabo thina into esingayifuni ngasipromote say no to drugs nje kuphela yabo lento so mina ngiyafisa ukuthi abantu noSibusiso bekenza kahle ubani uThulani uQolani naye bekenza kahle ngalamajita lawa ama-drugs ababheke but angimazi manje upheliliphi njani yabo mara bekenza kahle nalabo bama-camp nani bathi vele ukudiscipline abantwana badiscipline ngafika ngathi bangeza nangapha around nangaphi feedback baningi so guys thina into esifuna ukuthi sicela subscribe nathi sisakhula nathi sisadinga ama-material safisa nathi asikho perfect kodwa into esifisa ukuthi sifuna uku-inspire abantu ukuthi abantu like baphile kanjani lana i-Kasi culture ihamba kanjani Kasi culture umqulo uzowuthola la ekhaya weZayoni umdanso uzowuthola la ekhaya ikhomeli uzoyithola la ekhaya ukubonisana izinto zoyikhona la ekhaya ukubonisana ngokunyanga ukubonisana ngezinto eziningi esonto inkolo uzokuthola la ekhaya kodwa nje into esifisa ukuthi nathi sifuna promote guys ngoba la ngihamba noThibosi ngixolisa lokhulumayo sazombona ngisihambeni ngesikhathi so ngiyacela ukuthi nisifollowe ni subscribe ni comment nje into esifisa ileyo okay bafethu danko